Ketheka mutegere wa Wero TV kambite kintuko yaku ya umwende atindi wega na nkinyagia nuraina weekendi imbega inko watogeni tonishia Wero tha emwe nyumbeta kwa Christine Wanjeru na monaniria wetu wa mathithio utuko wa umwende ni Purity Richard indi mbere bururu ino na imwe ciantito siria tukubanganiritie. Muntu muka wa miaka 53 kuragwa na gutewa 72 ntere cia Kanyakine. Kigomano gia gucwira ntaira nchobi ndegeni watho kuruthothera kanithi gitongoretwe ni munini wa rais. Meario na nkinyagia meanya kuonekana kiri rwaria rwa kuthamwa kwa arimu. Bunge la wananchi Tharaka-Nithi kuria atongoria mao gutigana na siasa cia 2027 muno cia ogavana. Tukembereria muntu muka omwana rietwa Sera Gataka nethiritwe yauragitwe na mwiri wawe watewa bantu beshikene muno ta 72 ntere cia Kanyakine. Mututi Gataka uria ni wa ukuru wa miaka 53 kuringana na akari na thukangitwe icunci mwanya cia mwiri wawe cibwantura inu akiareria ikarikarire na riuga wagaye ni wongerekete muno ntere inu na nkijagia nchobi ndegeni watho yethirwa igitabirikia guntuko na bobo icite kimwe nyuma ya muthaka umukuragirwa kirabu ni kimwe ntere inu. Mutugi Karega twambirie na inu cia Kieva. Rukiriro narua ni kimako na kirigaro kiria kari na turi banture ne 72 nyume abo kujira mwekuru mwe urokwirikana arari na miaka 58 wakumanture ne akiuro ne Kanyakine oragiria ntone au atotetwe mutwe ne nyangitwe icunje biawe biociari ikirikana mwekuru igo naronekane enteresha Kanyakine umite kanisene na kwa ugi untu ikikarikite ni kiriga kiribo arairia managers betu rare na tori na reo shibo mogwatiri amfure mugambi bakujiri tonyo mobu kirega turigaria rugirirwa narua ikwithira mwekuru muturi wetu oragina atenderwa kiunya maburu na no tutirigita kona huko mwekuru uyu wanture akaguruka uragi agerwa njirene aja na aronania totetwe na nkomango na ne antu batikwereka ne antu ba muthemba gani bau bomba kuthithia unyama ja bobo nuntu unyama bobo thuku muno na kwa tutekomenya sababu imbi ya mwekuru jojo oragwa oragina nkomango ne mutotetie amutotia kiongo mwanga totio kiongo buru na ndi ntu bobo tuligaria muno kuningana na kitende kwa thithiritwe no mwanga kutha kwina antu para muthingatite nuntu kuna itono okuringa ndona ringangi kiongo na na wangi ndene muri jothi urathukangitwe kuna antu bara muthingatite kena ba mutenda kitendo kiu police ntu tuyosini bagati investigation and I'm sure baba bathite tukabanasa soon as possible nuntu tu muthitendo kimbere mwingi urogwatikana ikarikite kiumia kimwe nyuma ya muthako mwe kuragirwa kirabu ne kimwe thokone ya Kanyakine cibo mogwatiri mugambi akiuge turari ni rithirite rikujira wagagia muno ni wagubokaria bokung'ana andu unu andi na challenge yu na plus unu na challenge ingi unu area yakwa kuma tu atunyirwa sikari Kanyakine para thamwa unture yakwa ndina a lot of challenges nuntu the last week that Sunday kuna wanu a young kana ka about 25 years endo ni mutugi na oragirwa Kanyakine acho Kanyakine Kanyakine market na twaso amukuru zo ura na ntu menombi na ndiki tuna problem ya area chekwa nuntu people they are knowing security there is insecurity nuntu police watu twathamirwe na ni ndoja ninka na ira managers na ndeshibo mogwatiri mugambi ni romba dawe Kanyakine guchokirwa borisi kenda bakomba kurwana na wagagia bo wamene ya kende turariri gakara na thiring'ani kwenda ukaria bongerwa nuntu bakwithirwa mantu ya jone kana Kanyakine cithirwa kariura takanture twithirwa thongi muno ni kwenda bongerwa ukaria aja kiurone
Kanyakine kiurone ngongero kalia sana. Na tena askari watu jabo badala beja patrol once bango keja once na Kanyakine uni ndi acting chief ningo ndi mani sirasiri mpewa askari at least nonga wa bairi ndo kwanganiri bankaraya na murungu anteda nkai wa askari huko ngatembea kutuka muthenya na ngete na kasi ngariza kuma Kanyakine wandini abogeta istike shigombungi kya Southimenti nke report rantito shewero reakwari eto ni Mutugi Kare Tetoni shiengeni aterwangirwa ugambithania ruoro ntetwe nontu wa wongere kuwa orugi na wendia wa Nchobi indageni watho na kire mucemanio uria utongoreirwe ni munini wa rais Rigathi Gachagua omonde chuka kibaroni gya Kirobi antu engeni maugite koti niwerekagiria arugi ma Nchobi na baini inini untu uria utumaga antu mama marega gutigana na omaramari uyu akiaria siezo kariwa ndani na mibango ya thirikari te Professor Kithure Kindiki na arutwira monde mathirikari kana maria mabatire kwithirwa makirwa na Nchobi inocia ibango ni mabatire kwithirwa makiruta wira wawe na uria tikaruta wira uyu wawe ari ugwatini omunene wa gutabwira wawe. Samuel Gaishima ataririe. Secretary is accompanying the Deputy President. Kirimu chemanyo wa atongoria bathirikari nene Bama County na bagi chiacha ororo thiritwe kianini kia michetho ya Kirobi Ntere Chechuka kwariria mantu makoni wongere kubwa Nchobi ndege iwatho na itia kirima Kirinyaga. Munini wa rais Rigathi Gachagua na meneretie ura ari mwandiki ministry ya ukaria thirikari ni Nkuruku Karanja Kibicho akiuga ati nwe atimite ukaiwa kuri na wongere kububu bwa Nchobi ndege iwatho. This alcohol, illicit alcohol, mwenye kuleta ile pombe baya hapa katika Mlima Kenya alikuwa principal secretary yenu. That is why you could not fight the thing. Ndiye alikuwa anatuma nyinyi kazi nyingine muachane na yeye afanye biashara. Siku ya COVID bar zote zilikuwa open ndio stock yake isonge. Gachagua augite ati we rais amwe na minister wa ukaria Professor Kithure Kindiki ibairutaniritie kurwa na Nchobi enu. President William Ruto does not take alcohol. He has no factory, he has no bar. Rigathi Gachagua quit alcohol 15 years ago. He has no intention of going back. He has no factory, he has no outlet, and he has no any arrangement whatsoever to get one. Huyu Professor Kindiki does not even take Coca-Cola because it looks like alcohol. Sasa, kama muko mambo ya pombe na bangi, you are on your own. Minister wa ukaria bwandeni Professor Kithure Kindiki akimenagiria machibo anini bago amwe na abisa baborichi nuntu bwa kugwatanira na endia ba Nchobi ndege iwatho. And sometimes even government officials have been part of the businesses. They bribe leaders, including political leaders. They fund political campaigns. And because of that, they have got away with this matter for a long time. I am afraid to say, this time round, there is no escape route. There is no room to escape. There is nowhere to go to. Kindiki na pete mukana abisa baba akiuga ati ura akagwatikana atakorutha bukugana kurwa na Nchobi nu agaitura mutu. The corner where we have put bandits and terrorists is the corner where we have put those who manufacture, distribute, and sell dangerous substances and narcotic drugs to our children and to our people. Any chief, any police officer who is receiving protection money from brewers, from drug peddlers, you are a threat to our national security. We'll get rid of you. Governor Muthomi Njuki akimenagiria ruongi rwa koti nuntu bwa kuremwa ikuruta wira bura kubatirie kirindo aino ya Nchobi ndege iwatho. The weakest link in this fight against illicit brew, from my observation and experience of the governors, is the judiciary, at least from our point. I have listened to the judicial officer who is the deputy speak,
and I was not very convinced we would have done something better than that. Njuki ariuga amwe na kuigwa endia bancho binu kagita kainge ibega gwa bari na guge bunene bwa giciasa we akairutaniria kuthiria nchobinu nuntu gutire kura chinge aguchwa. These growers sometimes are our financiers in campaigns, sometimes they are our relatives, sometimes they are our supporters, and therefore sometimes we are tiptoeing around it because at the end of the day there's still an election ahead after a few years. I am doing my last term as a governor of Tharaka Nithi County. I will not be seeking to be a governor again. Probably will not be seeking for a seat in Tharaka Nithi. I am going to be a suicide bomber as far as this matter is concerned. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Akarima kathera wandini ya kiego ya Ntobocio ni mandamanite na mudhuru munene magititani barabara yao ya kuma kathera kwathie mwanga kiego iri yathondekagwa ni thirikari ya kaunti ya Meru. Nguru wa gavana Kawira Mwangaza na amerite igatumira milioni 5 indi mariuga gicamukitwe na nimekwenda kumenya kuria mbia inu ciethiriwe ikithi namo Akarima Njarene mari na gintu gya ukenera ni nyuma ya MCA wao Josephat Mugambi kuruguria waki wa barabara ya kuma Njarene kuthie Mwanka Meru National Park. Marion Karugi atariri ntito ino. Ni akariba kiegoi barabatu maira barabara ya kuma kathera uturira kiegoi barabanda manete na muthoro yorira barabara ye na araba kwa barabara uni osamukwa ya samukirwe ni mwana kandarathi ura wa mithondeka na mwanka thai thina no wera batura cia kuo mabina bana kamuti ngatura barabarene ndatura barabarene no mekurute ungache kinya biomba ya mbetete kinyerure wantia barabarene mukai wantia ruthiene kiba koria mundu akwa chuonde to kwache mbande tutakurwa na inda were katobwethia barabara tha imparene ndi ndona bya kuroma na ndakirani ende ne yone kithani barabara itogobwethio kana kithani uma tokuwa kana kithani urongo ngabana weto Kawira Mwangaza bila bina thina nture kathera ni barabara Kawira na wana ni njerwe na nkere antu bakwa kubwithia barabara lakini antu rabejere bare amba musuna mbeso otheri pamura tukubwithia barabara neye wengwa na mauro yawe aode mpangera yeyo kutindorwa na arego kinya ntomania ketherete kwena mama wa kana weta sibitari njanero kuona kana etierwa barabara ne kathera ni gatierwa kiono kathera ni mekuru etebwa kinya kwetha kurete kinya mwana wa sukuru wengwa ka wata wanjara ngavana kiuri kimwe kwenda kuria ri uwan uwera ngwecia ku utegorita ngwecia cia shortcut lakini ruare torenkia golla kalwele njire katherere kura netumirete milioni 5 ruare tore antu bakathera batuka tukumia kintu kimwe njira yenjiro eratiwa metaro njirene metaro eratiro njirene muntu bikibiki akagolla samania bikibiki enge atiumbo kiluka kathera atwire barabara ya kathera yonde ni tengeri milioni 5 tukauri tore agariba kathera tiri ene ngo milioni 5 Kiriba mwe bariwani batiro watine bonene nyumba siwiri akwe kumomarwarira barabara ye enjawa na itare ambura ni iraro baromba kwa atori nonto bakumakiro turobo na twarara batu nyumba sietu isiathirwe na wome otheri au ange kurete in case batu twakikisa tweta kuromba kiraro kwa gero kire tukeya kinya utara nyumba witetie thene ora atwikire utiona kwa utarira witetie au kenda kwembesa ona kanita milioni 5 yu yatana nasio muntu wanenke ona yako inaenderia ba mbesa ote mwalamu ote mbi njera tu ne winyo ya bikibiki utona okilla watilo kasuba tu basukuma bikibiki thani ntobia ku basukuma oitethirwa na twirire wengwa kanisa ne Pentecost ya to milioni 5 lo inyo cia bwethe no cia thirira tolo ile togona ne yathigeri gerero kieto atwire kithira milioni 5 no cia thirire kana kithira contractor o engwe no rere mbia cietu mwana nwewe yo wetwa kabako nwa umera ridia eya nwa to mine morungu to atu twambedie mwana yo nigenda tutethuka mwana yo wakia nto muraka kuchokeria riboti akwire ntato cia kathera mami okwa itu muthikire pio no cogothia tanenwe akariba betete na mbere kuandamana na kulalamika akari na Bonteresia Njarene wa dini ya kanuni barabara barabara ya kuma Njarene Mwanka Meru National Park ni bawereretwe talia MCA wa Josephat Mugambi wijekene mno ya chairman ubenjera barabara baitariria mithangi kwera bara kulukira kurita intobio miundene ngo shokin kabo nonto ba mheshimiwa gavana Kawira nonto ndo mwera mantu anjere kithaniro na tikiririe na tuwa machini kana atwambia nikenda tumba mibwethia ende kiago ikwera gavana ibwaya
na kumusupport nontu antone ao turenda kubwithia tuwirite muno imambi chamani nontu bo tusimbira njira itware ja thina muno kuma Rwanda itukuona njira yakagwa pio aya turuma Rwanda tuko batu ka tukuringa ngo imaya na njira ne ndi kuona njira isawa muno kwa mela ibukuona kweli anto ibari ya thina o bakamatete milio yo ikyo ndo gucokia nkatho no tubanga bana wetu no tubaspindira wite ati akarita yongwe spindi ya 140 ni kuona na kuruta yongwe bawatena na mheshimiwa wetu Chairman Mwambi MC Mwambi na wite kinya darasa ya ithaniro ira ithiritwe ri watibu nene kiria kari ruwa ikethirwe kirikia ngui ito kwenda wa kandarasi ira itithia antwa na wethira antu batekora thini bu antu kona kibari kiito gitema na level ngeni kenda kiomba kuthira nontu mbere ke ya watu kinyethire ngari nya ilax itekomba witia kiripotera Weru TV kuma Kathira Kiegoi Beta wa Marion Karugi wa Kenywa. Mbunge wa Korontwa Dorothy Muthoni nareganite na ugi wa mbunge wa Egembe South John Paul Murigi wa kuregana na kuthamwa kwa arimu akiuga kuri na mwanya uribo omunene gatagati ga kuthamwa kwa withire na kuthamwa nja ya county ni delocalization. Muthoni uria indimwe ari mwarimu augite arimu mathamitu kuringana na mawatho ma TSC na matibatiri gwikara magititaga kagitanio kau na we speaker wa bunge nene Moses Utangula na meneretie mutaratara wa kithomo gya CBC akiuga ni murigo omunene uribokire masukuru arutwa arimu na nkinyagia thirikari. Boniface Mongera nacio tariria hamwe na kwithira kuna makarika jari obarbarita na kuraja kwithira bera mikira TSC igochera kubacokia county ciao no tobongo jo delocalization jo thirikari Kenya Kwanza kwina aribu bamwe kisi ciao icha mwanya na chuno tuba kwithirwa atiri barombere ngwe county cia kuraja na baewa na ndibati batere kwithirwa betumira gigitumi kenda bacoka kwao bonabu oteuge bwako ndi Mongera ende bunge okoroto Dorothy Muthoni urukararite matajari mubura kwithirwa beramika na kuwa TSC ndiregete bacokia kwao mo thirikari kwibatere kwithirwa becokwa ari mubaraba category ne baraba inge bakuira bunge ibakwenda transfer ibaraba andikiri centre na ganka baromba bedre baina subila nontu nibaije baandikie thea waandiki in the very recent employment uteuomba kwambiria kuromba teacher service commission transfer ukiuga we delocalized itwathurane delocalization na twathurane employment deployment rero andikwo rero uka deployed where there is need now undeployed wena rutha rwa kuja kuromba transfer kuringana na policy area teacher service commission basetete oku mubunge Muthoni arenderea kuthumbira kathari akauga atwire mwarimu na mutongire bema bya arimu na nakumetikisi chonthe china umame kwau county isioro rire kandikirwo arimu magana jaire na na betu bamiru bete bakori ngugino na baandikirwe no baka expect kuga iba kwenda transfer the following month nonto batiomba bote no bakomba gwikwe mero nonto mero orende nere na need basis chiao na batumirwa arimu baraba bakunganira mero county kwau nkabori bedre na subila eithe shoka akole baraba no matata jao mo bedre bedingatira mutaratara na TSC ekethre bacokeria kurita na county ciao arimu baraba still bataitwa na ara bari bandrocalization balayas na ofisi ya secretary of KNUT nonto batu tu mutaratara unto iregwitira KNUT nguge na tu mutaratara jo eto ntiomba kwera arimu bandetere baruga uni nkauga ichi kwage secretary nikenda secretary wao nawe omba go forward kethe akure akwenda mutetheria nkamutetheria kenda arimu bau batigere bomba gucoka to their respective home counties. Ntagaro wengenyo speaker bunge nene bwana Moses Wetangula urono patatu kumakirira rais ni nyamunini wa kionene na araramikirite bunene mono mubango jwa CBC Wetangula aliuga CBC ni batere kuthuri konerwa nonto kumakire mochiari wetakire mwalimu na nyamwana bonde batenganiri. We should not dip our head in the sand. There is not a place you go and you don't get a single individual or 2 or 3 complaining about CBC. Everywhere you go,
people wanasema tunaendelea lakini mjaribu. So I want to encourage you in cabinet. Mwanze kusungumuza hii mambo. Tuone where is it. Ukiuliza mwalimu haelewi. Mwanafunzi hapendi. Mzazi hapendi. You know, it's something that we need to address. Nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingine kimshuja Nairobi. Mbita Bonfils Mongera. Hatonekanya kanini gakonogoka utikathie no ako. Kuna KD, tuna magwanda, tuko na Mbajoka unaweza tusponsor hivi vile tuko mtu tatu. Hapo tunaingia ligi ya kibuda. Unajua uko na maboy. Wewe ndio unaingiza kwa ingori yote. Huyu ndiye anayewachochea vijana wetu huyu. Kamboni area ya Meru Dairy ni okugwatogeni gwa murimi kere monaneja urimi na ndethia sheria jaraja kethro jareki ni negesho ground gitoro Juma tariki 16 mweri jojo kwambiria thae moshero kere na mbere njukia kanyaga gukaribisha arimi bonde girikiatho getho kinene gya tuko ya Juma tariki 16 kira igetha kinara ASK showground na mugeni wetu heshima ketho His Excellency President wetu wa Republic of Kenya William Samoei Murimi ejawone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na ijire kuma bogeta ukono njira shege nande shegweka sirenjie ku kuthondeka irobia ng'ombe wetumira otea na njira shege nande na kinya uitano umenyeri boto jao ng'ombe icio theketha iria ya fiunde na ciumete kiari mbetu barabara ritende na Meru na kinya ugono gwite kwetho kalijabo ukarithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tomba gwita na mbere bwega ukethro inya na mandagitari bakuma Meru General baraba kaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri mugeni wa Giteo akethro ari rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto bwinthe ni bugwati ugeni Yetu sako irina nkuma enjaga kire aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Lisha Milk ni iria retu kumaja Meru rithondeketwe ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta purugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukarantu ku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukenere ra kwinagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Oringi
nkugwatea ugeni tukithie na mbere ni ati amemba ma bunge la wananchi Teresia Tharaka ni mauritie atongoria mao gutigana na siasa cia mwaka wa 2027 mariuga abunge ni mambiritie kuthungira siasa ni na kwibanga gucua gitikia ugavana na bantu bakuraithiriria mathina maria akari marina mori kana gukethirwa kuri na kanya gakeru ka ugavana Tharaka nithi nyuma ya Muthomi Njuki kurikia miaka yawe 10 muthingatanio. Giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwankani wa 2027 no akakendere komererwo mata ara kuringana na utwiria brato mbite kurutha baingi baraba mbite konania ati bakaruga magiti giki na jumbe batatu baichugo mbunge bia kaunti ya Tharaka Nithi wa mbere ari Patrick Munene wa Chuke Gamba Ng'ombe. Lakini nimetetewa na mchungaji akasema hata kama wewe ni kijana mdogo, hata kama hujasabu sana, when favor locates you it will locate you. Asante mchungaji, umekuwa muti yangu leo. Mimi nimetetewa na mchungaji. Akasema favor ikikutafuta itakutoa huko Chuke Gamba Ng'ombe ikufanya mtu mkubwa sana. Na mimi nimekubali. In this church before election for Alambe nilikuja hapa nazungukanga hata wakati siombi nazungukanga. Nilikuwa hapa tena Alambe, unakumbuka nilikuwa hapa before election na si ati nilikuwa naomba kitu na nimekunja leo tena na siombi kitu. Na nitakuja tena na siombi kitu na finally naweza kuja tena nikiomba kitu. Kare Kembiuki mujumbe wa ichigo mbunge kia Mara. I'm serving my fourth and final term. Na ndalomba ntu ba Mara bampe nafasi. Mimi nizunguke hii Tharaka Nithi County. Kama ni maneno ya makanisa, kama ni maneno ya matanga, kama ni ile kazi nyingine yote. Kero ina Monotamau. Baba yao akoheria ni alike nikuje tushirikiane pamoja 24/7. Mimi niko tayari kushirikiana pamoja na nyinyi watu wetu wa Tharaka, watu wetu wote wa Nithi, Tharaka Nithi, ili kuunganisha viongozi wote na huko pale tunaelekea ni Mwenyezi Mungu tu anajua. Lakini baba yao mimi siko kwa ndebe ya mjumbe, hapo nilitoka and I'm very clear. Hiyo story nyingine kazi yangu ni kuzunguka hii Tharaka Nithi County na najua Mwenyezi Mungu atatuona. Mujumbe mwakuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngwa Mwindu akembete na ugitiri. Ini bara turuta wira twanengerwe na to ya gwitwa nere kanyi ere thegeni gwita tere kanywe nere thegeni na to tere babu etwereria rekinye ayo ori kira tokere kwe munde iboredio wekera nika radio wekera kisa sawa inenge to kwa ria chiedo timba weta mwara ndi new next na bambeta kawira Mwangaza Ndaimeru County bambera we wish could have somebody like you in our county. MC wa Marimanti Kennedy Kamunyono akinenkanira ntumo ya mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara. Mumara na wete bai. Na kama muchuka na michuya sia ina wete. Neka gita gaka katukura terere. Kaka bai. Ito bai gaka. Kaka bai kamu kaka modora karako onako kawate. Nakakange to wanjinji. Ni rugutira siasa rirari kujiritie mbunge ya mwananchi ya Tharaka. Nonto njinji mutongoria wa maendeleo na mndoruta maendeleo lakini nakwenda kwebenyangiria CB yake nonto yathi gwitie na igure kario ure kathuka na iritho rimwe rira turaithite ria Tharaka riage muthetu gugukia kina ngabana wengo yake ne mujumbe narute nguge ya mujumbe muntu andikirwe kurithia mburi arithagia mburi rithia rikagwa kenukia agetera kuthi kurithia ng'ombe tere gitari akeriri ogo ne gitari oto na meanka tigere na meri thandatu ungia baba kuria na siasa bagutigiri bakuigamiragia siasa nthe na nkoro kimto gutigira na guchokera baraba muthuri na kubarutira ngugi onde bo bakoromba etiga ngabana tukabathima na ngugi nu tubanengerete tukauga tende gitongano wetu tio tukamuthura ngabana wana guga kareke no tukwana no akubua ngabana no tukathura tukiona na kubwira Gitonga guwa na kubwira kionekana na kubwira no batiri kuthurwa tigo tuika ati ukakaikana getu anga uyu no akuma ku anga uyu no apana tuthure mtura muruti gwira na ora akujuria gwira ne bwana mwananchi wa nthiguru kangwe tombetwa kire ajumbe kire antu baba kwenda gitekia ngavana tafadhali odon oka kuwa bwa bangira kulomba gitekia ngavana yusuru ni mara moja Bulekeri tebira bwana byo ino budi bukalomba itekia ngavana ituibe tuwe free tuli antu bara batena interest na itekia ngavana kila tulutiro gwira nko makalembo no gwathora mbezi no chetu ino kaitaka gatumika bwega no ndotibu kambera
muyumbe rera kare mukuruta akara utinda constituency yake kuromba kura athi constituency ingi atito mera mbesa cia nyamwesa cia jenini cia Uwezo Fund kana cia nyamwesa CDF kuthi kuromba kura constituency ingi Nkiripotera Uru TV kumantere chitharaka bitu wa Paul Ogokabithe. Mutongoria wa kiama kia NARC Kenya Martha Karua na ugitewe atukumakuane imakania siasiezwa ukaria wa ndani tawe Profesa Kithure Kindiki cia kuregana na maandamano wakiugaga ni kiato kia muntu wonde kikatiba kurutha maandamano mathiri na uriti ya Kenya meumerie na wingi ni kenda kuregana na endekithia financial bill ya mwaka wa 2023 Anthony Kadhinya gatumenyithie. Ntuku imwe tunyume waziri wa wikalia Profesa Kithure Kindiki kunenkanira mukana kibande indega na thirikari ya Azimio na kuga thirikari titikiria maandamano mawenyange kuthithika bobobo kijaga nyume bandeni Azimio kueleithia atikithira wabunge bagetu kimuswado akigina wa mwaka wa 2023 ngwataniro eno ikethire kiuthurani ya Kenya basokera maandamano. Umwatongole kiringwatanire ne Azimio ureno wa mutongerio kiama kia NARC Kenya Martha Karua ende ni asokerete Profesa Kindiki Karole akwalagi kiri musemanio na Kenya mwanya kiri monto makoni muswadojo nerithitete gutimigambo no eko kumeke waziri Kindiki ikaingira Kenya kuyeleithia kwitukira maandamano o tabule katiba ndeno egwetikiria. If you are talking of CS for Interior, he is not our advisor, our legal advisor. We are capable of reading the Constitution and interpreting it for ourselves, and our rights will not be curtailed by shrill threats from people in office. I have said people can exercise their sovereignty, and no amount of threats will change the fact that the Constitution does give us right to express ourselves, to picket, to demonstrate, and to express ourselves in every legal way, and we will. Karua ne ulitia Kenya, wana kagitaka Kenya, beumili na inya nene, na kuregana na muswadojo. Since everything done by any state officer is done in the name and for the citizen, it is our duty as citizens to interrogate this budget, tell members of parliament which way they should go, and if it is not adjusted to the satisfaction of the citizen, then the citizen has to exercise their sovereignty. Mweno gwa Kenya balaba kinyira kile musemano jwa Karua ni bele ithitie na kuweta kwino bataru munene wa Kenya kwalilia muswadojo hamuna kuthikirwa kienda mama mauntu mareba kwegwa batiko watanira namo madithiro garoroku. People want more than just the listening, to see that whatever comments we put in are given due consideration and obviously explanations given for whatever outcomes we have. In a nutshell, Wanjiku has said no to the bill. So we're going home, they are knowing that we are saying no to the bill. We are telling the MPs, we are the ones who pay them. And we are telling them to go there and say no to the bill because that is the take of Wanjiku. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kadhinya. Senator wa Embu Alexander Mondigi na ugite gitumi makurukirie bilioni 385 chicha Kirima County bantu ba bilioni 425 ile magavana mendaga ne kumania na kuongereka kwa iranduri ya Kenya na muno akiwaga makurukirie kiria mu Kenya kana ikiria thirikari ikabuta gukinyaniria akiaria Mondigi na ugite no mwanka thirikari yoshania ugoti omungi ni kenda Akenya kana mwananchi akinyirwa ni utungata uria umwega. Vuva ya kithurano kia mwaka muthiru thirikari cia kaunti kuvitukirira ngavana ao ciendaga kuongererwa mbia iria ciukaga thiini wa kaunti ngurani kuma bilioni 370 nginyagia bilioni 425 no ati uguo ndwanavotekekana kuona bunge ya Senate yarikiririe kuvitukia bilioni 385 kuringana na seneta wa kaunti ya Embu niwe
Alexander Mondigi arauga ino ni kuona thirikari nene ndiri na uvoti wa kugaira thirikari cia kaunti mbia nyingi iria itarivo. Ni uthiete na mbere kuga thirikari nene gwa kavinda gaka irang'ang'ana na kuriva mathire maria yethire. Tukiona thini wa Kenya guko tukona mathire mengi muno na kaunti cionthe ni enda mbia na thino cio ko urite kaunti muno miaka mingi tukiona kavatu vitu kia kivo tondu tungia vitukithirie 425 years in one governors mbesa icio itingionekanire na tungia vitukithirie mbesa itakoneka iketuthirwa counties na mon governor makigera mbesa iria itaivo. Mondigi ni urongerera na kuga giki nikio thirikari iraungania ugoti mwingi niguo gukorwe na mbia cia kuriva mathire undu umwe na cia mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Guku akiongagirira na kuga mithenya yukite wona mathire mama manyivirira utonga wa bururi na wingi wa mbia cia matumiri ngurani ukathie iguru. Irionekana wanacitu kwa hivyo cionthe no nivo kona nginya tax collection irendekana kwa nyingi nigetha budget yo ya 385 ituke kuonekana mbesa icio igakora ikionekana torugu maundu mathiete thirikari ya Kenya Kwanza ni gucenjia tiga icio kwa turakanyiriku muno to thirikari ya kuria gutena mbia ene ku ya Kenya Kwanza ni twise maundu mathi macenjetie. Mondigi ariti miario ino ari kanitha wa ACK mwena wa Ngenge igicigo mbunge kia Mbere Therero kuria kurai na arambi ya kugura mbathi ya kwaya ya kanitha ino na kuria akinyirie ndumiriri ya minister wa ugitiri niwe kithure kindiki ya thayo na urumwe makiria mwena wa kaunti cia Embu, Tharaka Nithi na Meru. Kaunti tatu ambaye ni Mount Kenya East. Na tuko na viongozi wetu. Tuko na wale wazee tunawaambia pale ni vijana wetu lakini ni wazee kimiaka. Lakini kila pahali yote tukitaka kwenda pahali huwa wanatutetea. Hapo tuko na kijana yetu ambaye ni shujaa na ni mfanyikazi mzuri, hata ni mfanyikazi wa serikali, anaitwa Profesa Kindiki. Nataka hii kipindi ya miaka 5 serikali ya Kenya Kwanza isimame vizuri na pia iangalie Mount Kenya hizi kwa miradi yote na hako pamoja na sisi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri. MCO wa municipality tawe Karebu Mutethia na ugite kombe kawandi enwe kerungamiri ya Montonima irio yongwa ukurukira urimi wa kiri ukareba riuga ni kwirigira kurima matumbi ngiri 20 omweri baria marekete kubesa na incubator ya guciarithia tusui kire gikundi kimwe wandini ino muthuru murioki na shiki binya. Irenjire mwe kumbithia Kariba municipality na DMC Karebu Mutethia na mbite gutonyana ni kundi mwanya enjire mwe kubokeria mono kimatho community Ankara akigutiria chinene county Meru hitibiri kuthoikio na Ankara kuma Kaome nonto kwina umbibu munene bikundi mwanya kuija mwe na kuthobina mbango yuju nonto the idea ira undinio that community yetu ithre produce ma Ankara chiao within town itume that settlement yetu itinene turenda kurithia nguku ura Kiambu barithaia nguku. There is what we saying smart farming. Arokethiria mtu na space kanini lakini giga space kara mbere umareta town agutigagera nguku cia mutu akijogoro akoja Ankara. So the entire idea igikaniseje kigi kundi kionde kira organized. The responsibilities of women it's quite enormous, especially kwa sababu ndio naachiwa watoto wengine. Some of them are single mothers but they love the Lord and they like working by their own hands. Na kwa hivyo hii machine mheshimiwa tunaipokea. Na kile mbango juju anando tonyere kudibeki kanisa non tibibi na omba nibo munene aratwa nda promise itenkaba machine incubator na naru nkora murungu ibwaga non tompombithia tombo bagurira incubator ya capacity ya 1000 na incubator je get a long way when power kaniseje ka bamami ba kaniseje itokodithia Mbekare mjini itokodithia Ampiari na kuroba Cathedral itodithia Ampiari na kuroba EAPC antuba mantujajo ndo kwendo dhithia jetho jae guna mto municipality. The idea about vertical farming igwitana nto kurima greens ka irio biria biao within the small spaces irato inacho so
tuko na machine yenye inaweza kuagua na wanaweza kupata their own livelihood. Arana ndia siasa bakuruka gitaka batigiri bagukiri utoro bwantu bategeje kagite nega ithurano kweja na mbeca. So na ningeomba ya kwamba other leaders pia ni pose a challenge, badala ya kugojea kuwapatia to handouts to 50 na 100 shillings na mambo mengine kama maandamano barabarani. It is good that you empower people ya kwamba they will be able to stand on their own. Hawatakuwa kila wakati wakipiga magoti wakiomba hizo, tunasikia hizo handouts, lakini wanaweza kujifanyia kitu yao, wafanye biashara na waweze kuata kusaidia wengine. Tutakwenda 2027 mutongeria jo to handouts. Turenda mutongeria ja tonie what have you done to these people to empower them. We want empowerment kenda nyamurungu ndo murungu aruga thari mangu gichianjara chietu kuga gutho tutu thithio tibio murungu akona bio thari mako. We feel we need to work so that God can have somewhere to bless us. Asante. Nkiripotera Uru TV Mbitambuthuri Muriuki. Newega nontu wakanya gaku mutegeri ntuto shingi na njira enda chenona cia kinyatha 3:30 mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathitho tuko monde ne Purity Richard nyumenda kinga ite kurasha ni mubango wa gikaro na county utikathino wako.